waishilizi wanzani wa hele daho la Tropic FM to sana salamu do za hanyu ngari mbushira wani khairi na salama na amani. Leo Juma tarehe 28 hauna shenda idzimaabo ya September ngari jiondao hunu hotel Ritaji borto anzarambe le Moroni ti parisa ye mkombe mwana nyasi kao woi mwana mkomor na de mwana nyasi Said ikao woi mrumishi wa hidrokarbir ngu antik ani ngukubali ze fikra za hemu wa he daula ngukubali hukaya omwendo ikao do wendao mwana wa he parti serse ikao ngamonao ze alama ikao ndizo yeye yazibalia Said hapua haruma yembanku homjini hansinzi ngutaho yajia tambaze ze fikra za hahe hosoni mwa Komor wanru wajimlise yaonise mahalaika Colonel Azali Asmani ne parti ya hae serse wabauso ngwenda kozi jo jaz jo kasirini kozi jo tataya usojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asi hazi hauhusishi wari hau hadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu. Mwana nyasi Saidi rasalamu wa Komori wahishie ngeri njie haruma mpango watu ikao gasina dakika nchashiba. Naam, wa Komori ndiyo Komori wanzao ye Komori ya hatu sidi wa Komori wanzao ye ngazi jane zinafusamo zao do wa Komori wanzao ye Komori tosa na salamu ezaleji juu ya hatu ye urongo banu leo zindizi Saidi za CRC inde CRC li urongo wao banu leo mada anraru honda ne ngarjo huzi tekeleza ban ye mada ya handani ngarjo njia haruma maisha ya hem Komor homnyeshia he hosonima maisha madziro no dhalilifu Saidi ngujo defande zeno woizo kanrabo au kweli mada ya vili ngarjo njia haruma tornat ikao rikana tornat haini isi washika huruma maha mitano al-Imam Colonel Azali Asmani hajaba haini siwa ngwarumao mahakume Said ngujoja onese ukaya undizo de namna yo hautijao hao mpango unu undawo unu outsindo ye mada ya raru ngujo rongoza diaspora nitukufu ikao ngejiondao manga ikao miidekina ngo wakati yo rijeribae wa mpango wa hatu gari kusudiao habari za Komor chaîne libre de Komor ze siti mbada mbali ka upatana nele daho la Tropic FM la station du soleil hama Komor info haini siti njema ikao ngari amini uka wofanya zina sinao wapartage warenge misio hatu kama laada hama habari za Komor mwana nyasi ye maisha ngo yaonoje hosonima ye Mkomor ikao maisha alio majiro Mkomor baadhi wa Komor washemezao ukaya Komori duzuha Komori ndio harma ujiro ti mwenje hazi kabati la pitali na ya siasa jimla ya Colonel Azali Asmani ya bange nao arma emergence rangu 2016 hata ijeondra ba Said erango siku wazo ala parola la mwenjeni mjini hani bale wa mwenje kauti si parola la mwenjeni hana mnaje sasa namnaje ngawe hama yensi la mwenjeni anzali haja havunzo mwenje ishia naam waide rais harume maraisi warume nsini yandise miadi yambiyo wa Komori miadi yaitekeleza anzali miadi ndai sepo fundi naam wujua kakabwa na maisha mema watina mwenje yabori paroreshi maisha mema hayati wa mwanadamu de namna hiyo yabori paroreshi maisha mema hata leo ambaye elewe maisha gani cha Colonel Azali Asmani hambanga ndo arme emergency yo mdutola la usiku nzima hundu manje yezazia hindi batio eshazia hindi musai eshazia hindi Colonel Azali Asmani ngena assemblée ya hai Colonel Azali Asmani ngena ma gouverneur wa hai Colonel Azali Asmani ngena le jeshi ngene gendarmerie ani haini rangu prefet emaze fwam sabungo juwe mdu wampara haina dogo njoro nguwaba naam inde serse
amchu wede wanipara ye secrétaire général wa HSRC mzee wangu Mohamed Ben na mtu hamba parce que anzali akwenda rumwa kampani hambangu jotino wa Komori mwenje andisa njabanguo angalia ze kamera njabanguo andisa uja ufubunzi yani shahandisa aba hawa Komori ngwa hundrao mwenje werengwa ajala kwaja kuhundra hata harma jananda yarma yezinda hari mwezi ya sambi ne ya kili rajisa naam leo wa Komori ngwa hundrao mwenje werengwa d'accord wakati hata sho wa Komori ngwa lidao mwenje jana kwaja kolida mwenje na tofautisha neno hamba parce que harumwe maisha mwanadamu wa hiya ndongo tsanu yodi haki ya hangu rango siku nazalo ahumbani hamdu zangu haina wendo raisi yorambieze ndongo tsanu hizo yorambi yangu joritina mwenji liambao ekonomi yanti yohambi yangu jori washala pitali liambao unono wanti yorambi kangu joritina pare uhamba do mwedo wanti yoharambi kangu jori fanyilia mahakama uvirilizi wanti yohambo wana hatu wa josoma ankilianti udiwaza entreprise kabati angalia kabati mjeni ujobalia mapesa ya harma obonze aje Komori harma tsitso na mwenje iyo fotiando fotia hatu si wa Komori tianzali ya Komori numbi haga sina mahamongo mine na minane wanga independa naam wage urongoba ni desersele c'est fotia mahamongo mine na minane usango angalia na damu nabio wa Komori ye nyumba hawe bavuya hangu awusingano hanyu yeze nyumba ziro hanyu yemba hinduri tsaga wa harimetse hatu wazo tsike nje ngabo indi de maluka kabati duka la singa liba empo ewa liba opo moroni sabu zia na mila zifanywa usingani zilibo la meri ngo po maelo mjini hanyu wa habango mjini hanyu kwa mapesa daula ngwa hunda daula de droit dai monti nabi parce que ndetsi hatu udiwaza busai yensi nuya hangu mina we naam ngamina mahamu hambado mjini bebavu abukavumbwa we Komori hambado mjini ye harme capital harme capital ye maluka yali bisozempo eze pare ikamrungu wangu ho moroni saidi saidi ka clear baba clear tuambie kaye urongo banu zindize saidi za sasa baingo ngo hadisi na wena mtangazaji kao ngamamini ukaya izo na bao kabati atambatara ndu ngo ama yensinu yandisi wa bundo jarili menye saidi ka clear naam clear ngamrongo gari wa Caltex masha taxi hata wasili singani sururi umjini hatu pare hiyo ngabo mahala ngabo mazoferu walibiswa vignette na droit zinji kangwa zifanywa yonde ila wakubali nakubali wala rinjia arme capital ya Moroni naam ya maluka yaliyo capital walibisi wao taximani walio Moroni ya mvili ngabo vignette ngabo droit zinji ngone daula do arengao hizo ani hizo ndio faida na kanzanoni continue leo oui leo aurangu hali rangu yabo hata jona yabo na clear leo aurangu hali rangu ratsi utike angalia kwanza ukemgazija parce que mgazija wethu angalio bali amazonabe kazi malizo ngazinjia wa haruma ya daula rangu wakati ndi tafasiri ndo rangu wakati za independent hebo ranga independent arifanya malizo zifanywa Ishabongo Jose muwa na utuzisaba woingeye uzisowa kaya yeze malizo wazifanya al-Imam al-Anzali hafadhallahu naam mimi ngamwambia ngabitayari ntondolo mbili hero Anzali asibabu hindi miumanza heze fikra yalonizo parce que izo dizabili zikane madadala zikane taki zikane johari zikane koloneli zikane sambi zikane kililu ishia faida ya hensi Anzali katina haja na wala wandu walilawo de hensi kenjema ngewengo amini kensi ngiyo njema moti parce que uono wala tuhambia ndongo tanu usaika clear amikleri tuhambia haini kandida wendo harumeti yo urambia kangu joritina mwenji ngujori washia lapitali ngujori tina pare
ngujofanya mahakama ya kweli wana hatu ngwajosoma ndaba kweli ha ndaba kweli asibuzi ngojoze ndogo hizo kazi jafanywa anga ngojoze ndogo hizo ngabozarate angalia yode haki ya hangu harumensi ya hangu rango mbani hamzaza hangu yo haki yangu mzaza hangu ya mira ya dona mwenje yo nation law atujonilisa microbe ya kanela pitali ende yadofanya echo yo angalia heli na kanti ya kanepari ya dohenda yoona heli yende ifanyeze echo ya kani mahakama ya mbirilie watinaka hasindi waikoza wanahi wasome ilo dilaba ubundo lansi gengo liwono bosaidi landisa bano kanzali bosaidi clearly ngamambio anzali handisa oneso wa Komori wa idira isi ya Jabani ya oneso wa Komori kaya mdudula la mwenzeni ranguta satatasi besha mjawona kawuti bosaidi wa Komori ngo wangalia bosaidi leo angalia leo wa Komori omwenjengwa uona urengwa wakati hata wakati sebo gabo wakati kukawuti hata bosaidi angalia gamhuzisu arme ezia ustaz Muhammad Abdalla Sambi hafadhallah ndi hajiri motori hanse zikumbini bana ya doni sio kapitali bana ngutolo kapitali moroni yenda mtsamdu fomboni bana nge haki au tiyaki yote haki yanza laba mbwanku waona umenje werengwa shakabati mwenje shangwa unao nga wakati wo ujao kartina mwenje ja Faransa anti uzisandongo bano bosaidi kutukubali unjibu na Komori ngwarudungao naam washirizi wanza ni mdugo wa matangazo ya Daula Tropic FM ya mwanama Said kwa tumwambia nikawe hapo Harume Mbanku wa mjini Antsinzi hatamani yede ya Jata Tropic FM rabo kweli uzo kweli ili amanango amini matangazo ya Daula Tropic FM halibize droit za Daula Tropic FM aje hadisi ili wa Komori wadungo mpango ikango joka na maana wanadamu waelewe Said mimi upande wa hemaisha kuno ni sandongo yabo ukaya bangu ujibu simwambia ukakozi jo hujaz jo kasirini kujuta taya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngati pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile yebo Saidi mwanama mtukufu ni uheshimu raia Mkomori shababi Mkomori ezazia ya mhu wa daula Colonel Azali Asman ya lona zenongo kauti hambia kawidi mdulo na assembly ya hai batu hata mruwe mpoze Harume assembly widi mrulo na lameri za hae widi mru ikawo ngena maguverneri wa hae Harume zisiwa kabati opoza Haruma o eze idara hizo esha ziyarilo na tabu za maisha haba hinu ranguye mhu wa daula ya ikaha hea o pouvoir simangu chohea toliha hea msumari hea eze nungo hizo jatongesa zenungo hizo za hea jeleze eza bari ebala wishi anzali wakati ya kampani hizo ya kamba hambe mapesa ya jokonde Komori ngaru hao Harume mafuyano namnaji mafunda deze vuza hatu mwanzoni huzise ya maisha nambie maisha kuratiba lavani wakaja paro julo akangeye Mkomori acha lodele tumala Mkomori Bosaidi nambie Mkomori ya paro tuma lavani yangu wakateze zizavira ya paro faralijani je ngamsubutinu hambie ba nanzali haruha nambie usiku lavani ya vumbura Harumeti armazezi zabira ngali anga mhuziso tena mrusubuti paske urongo banu zindeze Saidi za sese banu tsuharaya amanzo unabiyo lavani rango siku anzali ya Harumeti osiku lavani ya paruvumbu haba hangioje sebo isaiwolo sebo sai nabungara norma kampani mafundiwa yeshindo huza odashi mafundiwa wa yeshindo huza odashi sai mafunda serse yeshindo huza odashi sai nabi yeshindo ngalia dabla tiloko hula tiloko kazabe inude etsi gojo goshio inde etsi hata hindini yototsa manyu komwa komando bonze kweli oko warinika wamba kwa tsurinika ngamjofoti ando ya ifoti ya daula pia daula da city azali ranseza daula zabira warenda nayi bade daula da sim angalia mdukano tamasha wandu mdu tamasha hatu bofu mbaya hatu yenga sina
yabo ngotsaho maisha mema mrutso na hindu yende abo kubalika abo ye mrutso na hindu abo kubalika rais abo wa Komori angalia angamuni kwa mfano welewe Faransa bo alewe Rusi gazi ya Rusi tofautishendu wode ulona mali wode ulona mapesa gazi ya Faransa ngangu Algeria ndaone maisha ya Faransa rangu bofu maisha mema ya yomrufanya harumatsi njema karnojo kana maisha mema netsigiobi gifoti yando foti ya hatu si wa Komori dasimaranya wa Komori rangu wakati wali swali ya kwanza hetsi wana hatu ya rilele mbuzi za hatu rilele mbeza hatu rilele shahatu rikane shahatu wa baba hatu wa haraya aba haule wa shawandu beshari hulu kartina melia balia rerea ngoto kula mudo ngola mwedaula yema pesa ule na idaya wanuri kabanu sufanya mezi sitabwa tina kawa na mafonctionnaire waliba yezi ndai dezi ya sambi yote kuna ujua ishianu hambie tofautisha manama sayi imanu hambie ikaongodu sambi hafanya mahamitsani busai ishia sambi hafanya mahamitsani kabatsi mbujo subuti harumetsini yambe sambi halivi mwezi hama pesa ya Komori ye banu msujua hizo ekangu yarenga harume daula kajakolega yo enda hameye hajali biwandu yo maximum Imam al-Ghazali Uthman bana khair hafadhallahu kajajo subutie di amidi ya rais hamadaye harumati kanikera likume na libe mafonctionnaire hangu saidi mimi saidi msimtezo mimi tuhambia kayo urongo banu leo ndeze saidi za serse pasoro wa uhama yensinu iundwa anzali ngujwa ihomowe tofautisha nendo saidi mahamongo mine na minane rangura renge indepanda abahanzali lianzeshe lezo wa Komori mwenji ewe mapesa alibao mara bosa mapesa ko rengo harume daula akole ba fonctionnaire ne misafare mu wa daula ifanyao yalanga tsunga wangu wa Komori daula ya Komori imani wambie ishianu wambie sinakubali ishianu wambie angalia moti mamana anzali kujomea ratepare hamaide pare na hambu ila kajamea una msaada ziada yangu niambie kantindo saidi kantindo kantiba ngone kamera wala clear amwambie mwanama Saidi watukufu anzali mdungai matangazo ya hele daula Tropic FM to sana salamu do zahanyu gamanzo ni equilibre emission ikawa do nifanyao na mine mwanama Saidi upande wa he pare ikawa do ichilao makachao ni ikawa sisi Tropic FM ngari himidao Mwenyezi Mungu nezi shukra za Mungu holio bajaezi zinji zabira kabajafanywa pare hamade ifanywa yangu hamitsuji hata mbajini yote shukuria amini ya daula ngamshukurio ya daula ya Imam Colonel Azali Asman shamrudini utinetali kimwanama Saidi nuhambia ukaye pare ila wajokoliba do Komori au kaila daula ya hatu ipara mapesa na banki ambao badi wadu walio pare ni wa survey yo ejokoliba ndani dawe zarangu ntimizi waduka ewa vinyeti ewa de ujokoliba yode shae daula ifanya ejitihadi haukaya babiria zizinji ziara nguntimizi sallu ala rasul manama iyo ngar aminiu rishukuria namrudini honese kwa Saidi isemali zangu hao haruma za idara za serikali za hatu harumensi sida za joshinda zidoli ba daula yemwa daula yehumea mahala na botsinda ya yeche ze daula za bira banu pia mtukufu Muhammad Ahmad Abdullah Wasambi hafadhallahu wala demri ya chabanu ya Saidi wa mali yalipa miezi 6 cash timisi miezi 6 yo andu aishije anzali katsina mezi mimi ukabulaya anzali katsu ya shariera mimi ukabulaya mezi 6 amba koloni yabo mezi 6 wadu aishije amba msijua kodo amjoka hazifanya kajafanya yabo mezi 6 hiyo wanadamu waishije anzali atijoliba mezi 6 na bukaina mwezi kulimo ashabunga bo ariere universite ya universite yabo yose de mafonctionnaire ino kungumano nzima universite ya da yo ya Komori yo ya Singani haruma wandu shihui universite ya Singani ya Komori ngamkubali yo tide daula tuladhimwanile ngokubalizo ngokubalizo ngokubali ishia
wakati wa Kililu mafonksioneri ya Komori waziniswa twarabu ni Mamadu bari wa Samihilo wa Malene wakati wa Dr. Ikililu yodo bana kurambua kensi yenyu si wajinga haswa hazinisema fonksioneri ya Komori twarabu wajawo wendi wazine wafurahi bari wa Samihilo wa Malene shate muwai daula ngutozaba na bojuzi harumaye esomea mongo mfukare na nani ye Komori ndi afishewa ukangarilwao na we muwai daula wakati ya ujaruma fete de l'independance yabo hawoni saukari Samihilo ne banki mondiali karutu hilwa ngojwa hizo kujazi ngojwa kara afishewa juzi yao rafishewa to sana salamu rafishewa zokoli karjo la wa yoshianza li hazinisewa Komori kana mjabari libe Malene yeuzamba usai Galia kabati mjinga ishia kabati mjinga mimi tijohanza nzalia domfuli wabe ni wangazicha paske mgazicha ria soma ria tusoma ria pashia ria tupashia rele daba rimwenzakili yankili nzima ya pema ilo mjini hao yabo yankilia hisi zao yodi yankili ya Mkomori hao ya mgazicha ukivumbwe Mkomori bamzuani uongwe na vizo ya hai yaifanya horme maisha na mgazicha hata ngwedo manga katsenda manga ha maisha na tofautisha nendo ngondo manga hada tu dako okay Saidi risala wa haruma umva wa husuye maisha muishia bwa Komor ikao hatekeleza hizo ikao ndizo yaona maslaha ze fikra zae ama mimi na kansivani na minae bangu tionesa maslaha ya hensi usonima ze daula za bira no ikao do ulio fahamata rais al-Aqid Uthman Azad ngenyao watukufu wanzani nyima heya banu na partager mission nimjoko heya na partager mission garinjao haruma umva owabili manayindi ni mananyasi side mwana wa SFC rakana tournant van tournant hiyo ikauzungulia armezi siwa haini isiwa shikahuruma maha mitano wala yeroha yenjia Colonel Azali Asuman raisi wa head daula hanjia hamba haini siwa ngwarumao maha kume rikauli na wa Komor baadhi ya Wakomori wenji washashi shawa kauli na hom makinisho wa fahamata rais Colonel Azali Asuman mahakuma ya kansi haruma mtwala ya twaliensi inu hoja upuvar baadhi ya Wakomori wenjuma wanisaukaya kwa kauli nda etamaya zabari ya turnatinu ya kau ani baadhi ya wanuka kwa tukubaluka kweli nga turnati na we turnati ngio usoni daula ngwambao yazajiri ndi bosaidi ya turnati dai de ya Fomboni de accord de Fomboni audio yezia sambi wafanya ezia sambi hafanya accord de Fomboni harumwe mahamisa kama hamine ngamuhujibu bana ba irsu alelo mjolijibu enda uzise mzee wangu Mohamed Barwani ukahiri parce que wede mdu wa siasa ya kaya wakati wora kuhanse ya kori ya Fomboni simbinyi tisufu malibana tirazida wa ukabati mdiaka wakati mdu wa siasa wakati huo amjofuruma muzise mzee wangu Mohamed Barwani ukahiri parce que yedi yaka mdu wa siasa muzise ya kori ya Fomboni ya plasi la ilona fakiri wa mradabi ministre de l'intérieur ya union ila ikaya harmia akori ya Fomboni au kejaka yo tofauti abo saidu tawa ama saidu ngotawa zizia sidiwe rili wanzona angalia izona nzonu uzise banu nabi ezabari anzali ya je ya changer sharia sambi ya fadi voilà silati sambi sharia angalia sharia sha Fomboni ya Korea Fomboni fanya maana wanuze madaraba usimuendo wani kanizambe ya Korea ya Korea Fomboni yamba mahaminga mahamitsan mahamine pardon ishia mahamine ishia wandwala zabari je ilo makume aba zabari Colonel zabari kama hamitsan na radia na mahamine ewa yo question bo saidi yamenyando yamenya saminga mjo Wakomori ngwamba ukaya ya mtukufu ya urongoba nizinde ze side za serselego parce que wanwa uhama ribadilienti
ishia bufundi na mwamushio wangalia ba Komoro wangalia ya kori lo fomboni za hansi fomboni kabati nduwala wa babu hao bala ya kamrua siasa wakati huo kati Mohamed El Barwan Razida kafanya awa Razida wangu fa stagiaire Komoro Telecom urati natafautisha nendo ba stagiaire kono mimi sino jabanu nivumbwe mre Malaysia hangu parce que mimi silelwa ni mji ujua hansinsi kawo mji wa Malaysia aku tinojo kwa mru adabu alafu ngola accord ya fomboni hukaya ya iminya sambi yenda uzise Mohamed El ngo confirme man sambi ba ya iminya mnaje sasa yabo mimi ngwanzo unuzise busai zabarie sese ya subuti ya menya ya Korea sambi yaifanya la sambi kajafanya accord wafanya accord ya fomboni yensio resa referendum bala ifanya sa referendum ita au palais du peuple seulement bare so referendum au palais pokabado ngoshelo hata angalia angalia so ni mema député angalia ishabu fundi hainanti usaiba ngo ngaliwa ngaliwa minga mireyeli sio jabanu hainanti babani nusheni dungwa anuambie yankilia hatu nusheni dungwa si wana wa sisi zora ambao vanhu ngare aminio kabati ndujo shangaza rumwetsi zora ambao vanhu ngare aminio harumwe dunia kamili ekawa badili sharia warese referendum abo waroha haruma sharia ngwendo haruma sharia shindwa jini ishia bufu naam harumat parce que c'est une équipe ilone wana wasoma wa nsi ba yao da yinu basi bahi kabati ngabsubutinu habie yeserse haina ndogo wafanya kwa nojitu yao nju sha na tofautisha nendo kansi ekaibadili sharia bufu wala wafanya tabia za tuparufanyi wa harume dunia yemba dezia sambi nambie yezi mtu ya resa referendum ya nyongo wayandao izo kazi ya haruma dunia kamili izo kazi redwa wauduanzuwa ni kesesele solewo bofu harume dunia kamili paske nga si haruma dunia ngarelie wao dunia nabiye yensi wishia ukawarese referendum mbria nyongo wehenda shele kamera shele mbria nyongo wehenda nabiye mrushanji sharia wala huro haruma sharia ngwendo haruma sharia mrure savoti donc ngoniso ekandongo yonga nzozi shanjiwa mrukarese referendum kangwanzo utia alafu ye turnati mwambie Mohamed Barwan ya jana biye ye fasiri ya ministre de l'intérieur ya union ila ye hansindo ande sharia shiremilo haba haino shila shihanziwa ngojwe mbri anu ukanzambe namna yo istise ngojwe ministre ila mbri hanso bala handanido yo parwa Burhani Hamidu ya sakadendo ya sakade Abdullah Habi mwana mhambu wa ulani naam sharia shila wakahurumia sharia shao warese referendum sharia shao Komori bani wa Komori warese referendum wabadili sharia yabo mruro haruma sharia yendi haruma sharia sharia isho akandamiza Abdullah Habi na Musa Twaibu na Mohamed Ali Saidi ya wasankade sharia nyongo heye hoenda ala bano hapa hinu wanadamu ngwa elewawe mahala rendao mimi ngama nzunguzi hapa hinu Saidi ngamamini mimi ngama nzunguzi warangalia ngwa dunga zabarindi yeserse wasubuti donc inde mana ba ko wabadili sharia sambi yafanya donc inde mana leo yesi inu ya sersi no holiho hutekeleza banuka si ministère de l'intérieur zabira mabana Burhani Hamidu kadha wa kadha wasankidi wa menye sharia shamtukufu Abdul Wahabi donc haba hainu bahe Colonel Azali Asman haja yeye ahanzizwa nyungu bahe ngufanyo wala watukufu wanzani wa hele daula Tropic FM Saidi hajimlisa ngoni sokaya zinwezi za madibia ama labda rahaka jimlisa ze faida za hema dibio ili haubasaua yanti kana ukahula hauhunu rioni sokaya kweli babadilwa sharia ngabo manari wono mrikao harumia usubuti banu tena afanya urijali na ade mtukufu Abdul Wahabi gouverneur mzamani horansi mandahe ma mili ya irent ili Komoro au yengazija ibahatishe
Witikadi enamna ino kaya yabo zinu madibio haukaya watende waonisi rilawa haruma omva uo ngarinjao haruma omva wa mwiso wa mpango watu saidi wakati mambiani kaya nyuhanze karikansibanu risilate wakati hili video yatu ijaidunga wananyasi wa he diaspora yode ibayao krasmi ye ompango ensi hinu bo saidi holio deza hunda ikomore makati yao rangu gash essence ngojo shawandwa biayo he armedudia musumari toli sima de maisha ya hem komor wajawa profito covid banu ezinu profito covid wa profito nongo sinji rangu colonel azana sumani aliyo haruma yezinu hem komori ngweshi hudhalifu baadhi ya wakomori ngoni saukaya ingeti die wanadamu wangu hao Ulaya we Japan we fanya zeva kasi zao no fanya le mashuli yao no unda no buwa wanazi ikao duani kiti mbaba hanu bashachi waremao hata sha wakomoro wajoka duzu zangu amini zema ngoiza kutuzi amini mananyasi ngo amina kutu amini manaindi nambia diaspora ya lamanga ya jabu entreprise ango hao wana wakomoro ango tsao shinda saidi angalia bani hatwari loba ngondrogozo mrongo mtu na jiarambie diaspora wala ngari mrongo zawoni sina ngari mrongo zawoni nyide mwamenya ye Komori ateada ya Komori mwisabote mwirende sindu wami diaspora hao de diaspora mzee wangu Abdallah alina angalia wakaada na mila Komori we menyamba wala duangamiza ensi de diaspora ya bongo tsorenga ka wende hurwa mapomu hata hundu 30 milio uja utamjomba hoda honi abo urwa ya faida ensi shayo ingoto jomba hizo za hamadai ingoto jomba hizo za hila nafsi eka wende urwa mapomu hata uhundu mapesa uja undu nyumbo haho ya haho abo ya faida hensi yo faida ya haho waweche ye natafautisha baba ngani hama mndu ayensinu ngari mwambiaoni eka utumu mapesa ya yaho no hanyu natafautisha nambia bahambe diaspora ya royensi sababu mingoni mwandu watangao haruma le tumo nambie barika banu rilala angalia rilala hizani mahakume ya kamili nambie diaspora warwa moteru ambaye na munisho ongo harume daula bosaji banga wetoro haina diaspora ya roha yo uraliensi usaye udoze misada idongo uja hamada hii nambie de misada idongo rola omjini hatu angalia hatu mjini hatu undaze bosaji nambie angalia makini bosaidi angalia omjini hatu hata watilo ikombe esho atiaba diaspora esho ipare yola ya bwetingio njema ndio fotia he daula bosaidi mgazija yosubuti hawa haudula pitali haudula pitali hama pesa he yenge undaone diaspora no walo diaspora hatenzimbe hapa mayele hapa serikali ya jiamniki ya mremekoni zokoli na yofoti hizo zote ndo hada zokazireno nabie angala muntu nabie yensi harime dunia ushia mji wa doji wa shalapita kekiri onyi makomori alafu mwanzo jurudi uji contrarie Komori utivumba Komori daula utivumba Komori habanga sicha angazija d'accord zabari usai bango zabari contrarie babo si wajinga ni sisi wajinga mbahindu ya bide daula ya hangu inifanilie ngwendo manga wende washekeze zitofanya harumwe dunia ibo daula utofanya daula utofanya ujoka hulu moteri ujaunisha wa Komori shahulu pano soleri unikamzazaho ya duna la mwenjeni yabo yo faida hensa uya hawo mtsa emra lazima elekeze nsinu di daula she daula wodasi daula wotira isi hata yeye wala ni abali osukani wa he daula osukani unungu ngebido sisiri tsange sisiri towe mtsango ndauna wambia bosaidi nambia diaspora bahayi azalingu ndeti ushaga bile pare onda fumbu iyo tokoli bamba wa Komori nambia diaspora ilo faransa wowoshia wamba ukarito wa funvutsali nugwanzali utepari alabanu eda
ngo mikauza barindi yabo hanze tsini hendi kensi ngebido yudwa ebanu ngo mikauza barindi ebanu mrunda tsihendi usai ebanu hudwa za mrunda tsihendi usai hudwa za misafara Colonel Azali Asmani rais wa daula hafadhallahu hata mimwanzara haniruha hangu kaidhuru yode yo hata na tayari ntondolo amfiti sisi hayo ni wanadamu wapashiao haini swararu usaidi kakler naam ngamikler juma husa mwa daula kasufanya turajuruba daina delegation ngo tu haini mruroho bala ze milioni waniko ze perdu mo wanikiwa zonga ngazangu wao yode daula watu wao daula ndo deli wahaba wonda mi wode huzo sheitu ezitolo wakati makade rangura ringende panda watola makade yafanya kwatizo bosaido abo mfano ngoto yabo ngotorozone kingazija pale mngazija ito ngala bangala mangarendo harme emergence ngalia ikasketini zenu ni zinu Colonel Azali Asmani hamba ukangarendo harme emergence jusqu'à maintenant emergence ujondani ujwede mwaida ula fasiria emergence bishia banensi nini ha tafsiri wa komode manene nsinu ya hatu soti pia mahamongo mine na minani raringe indepanda yemda ruma mahaminji balundu dai dai ukubali ewe rihamma yensi ngabu warenga wahuze mashirika wenda wafanye ziada suharaya mahamongo mine maminani lewo yensi kauhange libao mamu Azali ngebidori ri singeri hamwa wori udensi yensi ejokona la zatsidami mimi ngebidon towe nsimbuhe nitowe haina mvuza hangu hensi hangu wana hangu waje wayeshindu usaenga usiri kaka amini keze fikira zinu tuambie kaya bufundi eze fikira zilo na Ali Imam Al-Azali hafadhallah vanna 2037 ewa vanna 2037 wana hatu wajao naam wajoe nshindu inshallah mimi ngamhuni konfano welewe Azali harwa horiho ndabo kweli minjaka bantu mimi sija vacances angalia harwagungu nami Faransa harwagungu gungu ritowe yezo mihono ni Azali ni kasambi midekina na mrahoriho midekina na mrahoriho muwahe daula zamani naam Colonel Azali wakati huo rikotowe yezo mihono ni Azali ni kesambi banzali muisambi mwema isambi kajalekeza ngena dalili nabiye mbata ngisia ngena tarehe dai yensi dai weide mruna yensi dai gezia no hambi bari sala dakika lao mitsi mru asambi kasambi hafanya ndongo watoka wajari mweze vote nango wahara ngoja udahu gwa unando parti jongo ngalia sese warwa horiho rango siku warwa horiho kabati voti za njia harimwe tsinwe sese wambe kwa tuhenda nabo kwa japaruka na wandu seni kwa japaruka na wandu dokuru ila kip ilona majueri 11 banngoni bulontemize mpango watu mwasao naam waishiri siwanzani mduga matangazo ya Daula Tropic FM redaka raru de zabaki damine mwanama Said mwana wa sese ikawa hatamani ya jarunga rume Tropic FM wae haonisa zedura za hahe par telefone hanipara rangu hambu yili hatamani sheni yinu bwa tukufu yamhuwa he daula mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sami siwambia banu kaya haini wakati Colonel Azali Asmani alu armezi ensinu le tumo la bundo la huunda beizo hea daraja ngamsheleo ka wakati ya usabonti Colonel Azali Asmani toni asima ikafarazi mungo mine Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hacha hairejeza riazi kume nazine hapa hinu iwasili zi mungo mira yamhuwa he daula mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi mjamroni ula ndo muhamana ni tinzia timanongo aretape mjamroni rabo suraya hindi hababalia matajiri warabu waka entreprise za kaufanya hazi mwana mkomora kaufanya hazi hindi habalia matajiri ya janao la tumo la husu wa ulozi uono ze bato ikanga zijindao mara ntimizi babanu rongo banu ngo shindano na mkombe banu le woyinu rijabanu rifanya banu ngamikileri tu hamyo banu side za sasa baho ngorongo ziwa ni mtangazaji mzima wa Daula Tropic FM la station du soleil harumezi bimo jana na 4 harume 54 megahertz ya poa mjini Singani sururu haruma sheisiwa shahambu shambao isiwa
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ni mwenye husaidiwa mali harumensinu ni wajeni ya tekeleze usoni mwa Komori kadha wa kadha njajo shinda ni heti njamba katina 40 njamba katina 40 tena ngena 40 zinji au hata hayende ya renge ya mahakamanu ya bale wajeni ya jia tubise wanwalo mahakama hiyo ili warambue ya madepite wahahe wa muharazizia ikaubidi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikaubidi baada hanjio pouvoir haone heliensi aliyo keja kaula dhimu ya renge mri ya rumishia na ene daula ya Zabira Hamadu wandu rumishia na Johar wandu rumishia na Colonel Azali Asumani afanya hazina inao no hafanya nai zinji kao zibiri shanga mtusubuti na beukaya mingoni mwema rais wa hansi trasi banu wakawade tsuwa unubu wa Komori wakaujiri monti juwanu ananamu wakaufa tende Faransa do na kaunda na juwe dialyse aninda wanu wananyasi mgwajo huwa waununu biidhnillah washanjwa zedamu ende harenge warabu wajawa kabo harmanzela pitalizo maluzini hunurlio hunu warabu wakau dialyse bure rangu sambi ya tsuya harumehezi zela pitalizo zihumu enda one mru mzima yanzwa tolwa damu aini tswarao yanzwa libezi hizirandaru usaidi izo pia harumehezi ya sambi zikaya gratuit mimi timru wa sambi shangab amini hukaya ngena zedefo yazifanya ngena yeraha ni program yanda yaifanya yebane conference ya Paris ya muwa daula mwana masaidi ya mabayeru wani ala mabayeru kwa waja hata tasiri ndo haruma vote ngamushukurio swala hilo na yeye conference ya Doha maana dio na hwadia zinji na zidua za banu njema yazifanya ngamushukurio conference swala hilo tijibiwa swafi Senati kwanza vilekeze mpango ndo hisi fikira hiyo wewe ngo kubalika rikotowe yazio mihononi hanzaliri nikesambi banzali muisambi mwema njazaba njazaba emanda ya Azali wewe angalia emanda Colonel Azali rikofanye passation do emanda ya Colonel Azali 2006 and 2006 ihisa mhuwa daula hakubali hakahashindwa harumaze voti yode manena huzisa halejeza rikotowa yeye angalia rikotowa yezo mihononi hanzaliri nikesambi hasibabu sambingwa nziwa yaje alekeze yenzi naam nabie ye mjeni wa kweli ujokojari mwetsino hari mwatsitso na mwenje yo foti yando apo utiri hanzali amba dira isi akayo wala kwa jafanya ndo sikubali kwa wala kwa jafanya alafu ndia tufanya ndo wala hudiwaza ukaya Colonel Azali sina uba nafasi mbabye bosa hudiwaza ke muwa ndia tufanya ndo wo kujya juje kati ni gafayo nayi ngiyabo lengo tijo dunga ndo ekaye na kile atoka hafanya bosai Saidi ye Colonel Azali Asumani hudiwaza ka he yabanu alinzanya mwenje panda 7 mois Junaidi de adui wa hezi hatu hayangamisa mimsuju mingamkubali senanga mwambie bo Junaidi singa stayari rif singa stayari ritondolo ambidi bo Junaidi naam wede mru harimo wandu wanikiweze idara zote pia wede mru wangamisa yesi yansali bo Junaidi naam utsongeza ansali yofungula nayo kamwambie bo Junaidi garta hazi sawa bo Junaidi ile shirika lotilo hanu ile hatu sote pia si wa Komori bo Junaidi wede mtu atsongeza ansali atafadu hao bo Junaidi singa tayari ritondolo ambidi hansali parce ngari amini hiyo keze fikira ansali anzao yarendese fikira zao dunia ne dunia kenojo henda watsina mwenje kabati maisha duniani ajojo henda watsina mwenje ngarutaza sabu Junaidi sisi ngarjo dubo pareni Junaidi bai hadwa ruwalo naona Azali wamenyelewe siasa Galia mimi mtojo anzanza aliyatoto wangazija pia yaringe wanzua na wa mwali na wa maore mabana mustadrani hao paske mgazija tuhambia mgazija wonge tayari yaringe ya huzele shirika la daula yendi adoni kawandwa baba na wanamcho mchini hao mpagwa tu hisa manama Saidi watukufu wanzani mlunga wa matangazo ya Daula Tropic FM ngamjoni kazida kazamu so za seconde ili ulahi wa Komor shaga resume zemada ikaulo zari hamsibani sionana na mine manama Saidi kao woi hapo wa mjini hansinze haruma embanku
ha tamani de dawla Tropic FM hanti hamada ya handani de maisha ya arimao Komor diaspora hawa onisa avertissement yao tournante hanjia ne siasa ikao nge vumiao yensi na ngoni sokaya daena emhu wa dawla al-Ankid Uthman Azadi ubahuni mzingara agabilu wandu kangwa rotao wa mingilia o Colonel Azali Asmani minhu Junaidi directeur wa Sonelek saidi hakubaruka kweli zenongo hizo ngazibira au haujiro hakaya yensi ngiyo hizani laha o wa Komori wasaidi ha yun minuit ribaye o mpango wa Komori jimla mwanzao ye Komori omwendo neze fikra zilona ye mhu wa dawla al-Imam al-Ansari hafadhallahu vanna 2037 ze fikira dezi fikira radio jiviwa karangweze zizavira ze fikira dezi dwe karnojuka na maisha mema nangarla lauhidzani anzali hatekeleza ze fikira zensano ile rais wa mwado Armensinu yambio wa Komori za kweli paskambia wa Komori kaya ngujua tina ngujula la mwenjeni ngujua shia la pitali ngujua tina pare ngujufanya mahakama ya kweli wana hatu ngojo soma yedi rais ulona ze vizio hizo zonsani ba wa Komori hizo tinojo uzihunda na maisha mema ifontabiho wana hatu wajo mfano elewe kawa mana wangazicha uonao za akili zao za tsetsemwa wala wandu watwali haruma bushi watwali haruma mavonzi ya dunia hiyo kotiho wasallim taslim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba watukufu wanzani nyondo mwahe abantu hanyotsi pia ngari shukri yao na umhimidiani ho mdungo mpango wa hatu haini zavira ngamjo uzidi hurisami ya ukaya esheni yinu ya Tropic FM yinu ya huwa Komor wanti pia ro walio harume dawla ro watio ranya lazima haini mriarenge fumvu ili karna ujwa utozia bahari mru fulani haujao imana sho de roli ya hatu ya irihansi haruma ze vakansi zatu ngamtoso mzee wa hangu Grand Notable Abdallah Ali Najimu ikao hakahudunga gudungo mpango wa hatu pazapa ikanguje hondoe ho mjini Lyon ni hubushurie hirma njema na hatima njema rasirawe ikao riombe mgurjero nane biidhnillah tosa na salamu ikaya mzee watu Abdallah Ali Najimu ngo rishilio Allah haini wakati ujoko rejei haruma izisiwa zatu ribelilie pie ijoka nkuu rije rikenizo haukaya ngaromba Mwenyezi Mungu kanga sinamuo haruma ze kampani rije rikena pie ya uendesa zenongo ikao haukaya Tropic FM yode manongo kangare utashi yao mzee watu tosa na salamu wa ilalika